кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад ки бино ба маълумоти агентии ҳавошиносии тоҷикистон шабонарӯзи наздик дар қисмати бештари ноҳияҳои кӯҳӣ ҳавои сард дар назар дошта шудааст. ҳарорати ҳаво дар ин рӯзҳо то ба 10-15 дараҷа сар шуда, дар баъзе аз минтақаҳо ин сардӣ то ба 17-22 дараҷа ва дар шарқи вилояти Бадахшон бошад то 30 дараҷа паст гардидани ҳарорати ҳаво мерасад. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба шаҳрвандоне ки дар деҳот, ноҳияҳои кӯҳиву назди кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд тавсия медиҳад ки ҳангоми гарм кардани манзил қоидаҳои бехатарии сӯхторро риоя намоянд. با دقت اون اهالی که در دهات زندگی میکنن هنگام استفاده برای بخاری ها یعنی گرم نمودن خانه های استقامتی خود طریق انگشت سنگا بار دیگر جهت پیشگیری نمودن زهرآلودشوی از دود انگشت ما با اهالی مراجعت کرده خواهش می‌نماییم که حتما قبورهای خود را بار دیگر سنجن، کودکان را تنها در خانه نگذارند و باید که هنگام با عمل آمدن دود حتما باید که با اون ساختارهایی که مربوط هستند برای برطرف نمودن مراجعت کنند و ما مراجعت میکنیم با پدر و مادران، چون علاقه فصل زمستان است و تعطیل زمستان هم آغاز می‌یابد. ما با والدین مراجعت کرده خواهش می‌نماییم که جهت پیشگیری نمودن حادثه های ناخوش با فرزندان باید که حتما رجای استراحتی آنها را معین سازند و دانند که کودکان آنها در کجا است. инчунин мутахассисони соҳа ба шаҳрвандоне ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд дар ин давра аз сайругашт, ҷамъоварӣ ҳезум, даст задан ба корҳои саҳроӣ, шикор ва сафар кардан тавассути минтақаҳои кӯҳиву осебпазир худдорӣ намуданро тавсия медиҳанд. باید قید نمود که در نتیجه اون بارشاتی که هفته گذشته در این ناحیه‌ها شد و از اونجا در منطقه مملکت ما اون برفایی که شدن البته برای هنگام سردشوی با اون یخبندی در راه‌ها آورده میرسوند. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه اونی که چند روز اخیر هم هوا صاف گشت و آفتاب برآمد، احتمالیت فرآمدن ترمه‌ها یعنی اون بارشاتی که شد در کوهسارها زیاد می‌گردد و در این رابطه کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش مخصوصا هنگام استفاده برای شاهراه‌های کوهی، این هم باشد دوشنبه خوجند، دوشنبه خوروغ، دوشنبه لخش جمهوری قرقیزستان با اهالی با دقت رانندگان میرسونند که هنگام استفاده برای این راه‌ها باید که خیلی احتیاطکار باشند. پیش از برآمدن به سفر حتما باید که اعید حالت راه‌ها پرسان شوند، بعداً به سفر برآیند و از همه مهمش جهت پیشگیری نمودن صدمه‌های نقلیاتی باید که حتما واسطه‌های نقلیاتی خود را آماده سازند هنگام استفاده برای مخصوصا شاهراه‌های کوهی یا اینکه عقبه‌ها. инчунин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва таъмини бехатарии ҳаракат дар қитъаҳои махсусан осебпазири роҳҳои кишвар аз қабили майхура дар минтақаи варзоб ва 72 километрии шоҳроҳи душанбеи айнӣ, инчунин роҳи мошингарди душанбеи ванҷ навбатдори шабонарӯзӣ ташкил кардааст. бинобар ин кормандони кумита ба диққати ронандагон мерасонанд ки ҳангоми ба роҳ баромадан қаблан оид ба ҳолати роҳ ва аз боду ҳаво огаҳ шуда сафари худро таҳризӣ намуда сипас ба сафар бароянд.